Ora selamat sogot mau bata ganupan kuriani Tuhan ija pemarianan bani sogot ni Arion pai mai pukai talahwanta diar iboge hita lobe hata panotap bata nalahu mandalani mamukah lahwanta sadarion pai maahi diara semartonggo hita. Terima kasih Tuhan isomba konanami hubamu bani pasu-pasu na yosamani hamanami ibagas na istirahatan na bisa burungin jana ibu hoi hamanami bani sogot ni Arion ibagas na horas bani sogot ni Arion si holo mahanami mamboge hata panotap bani guluh nami bagas na mukah lahuan nami panorang on marpasu-pasu maham Tuhan amin. Kita haganupan hinargan ni Tuhan ta hata panotap bata bani sadarion ay mahum bani Joshua waluh ayat sada dop ai nini Jehovah ma dopak si Joshua ulang mahum biar anja bobor arah kon maganup si imbang musuh anja habikat maho takok dopak ai tonggor ma doma hondos kon hutanganmu rajani ai pakon bangsani hutani pakon tanohni. Di bahasa Indonesia disebut, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Amin. Aimadasnip. Hita haganupan hinargan itu hanta ketika mendopakon kekalahan gati doai bani guluh taon hita doposi mendopakon kekalahan doposi mengalami kekalahan cuta ai gabe nyalita ai gabe ciut. Jadi hita haganupan hinargan itu hanta gati do homa wajar dohoma secara hajul maun nuposi kalah kita merasa tidak sanggup lagi berdiri kita merasa lang adong belang berani beita nalahu mangulakon ai songon bangsa Israel na disebut bani tekson na kalah nuposi kalah melawan huta ai Israel gabe ciut tidak punya keberanian lagi padahal anggo secara jumlah buenando Israel marimbang huta ai tapi halani do makalah halaina do makalah ai habarinion ni sedia pemago dan anjaha merasa mengahap songon nalang iha samani Tuhan ketika doma mengandopakon kekalahan jana bani parguluhon tapi ganti do hita songon ai ketika doma kalah kita merasa bahwasanya kita itu tidak ada hidup kita itu tidak ditemani oleh Tuhan lang iha samani Tuhan. Tapi kita haganupan hinargan itu hanta bani renungan tasadarion inilah kita bahwasani dophosi inilah kita ijai dophosi salose dosani akan Tuhan sihol pajongjongkon Israel use dophosi salose dosani akan dophosi mereka dophosi sedia kalah si holdo Tuhan use nalaho pajongjongkon pabakitkon bangsa ai bangsa Israel ai namarhetehon na ihatahon bani ayat sada didah kita izai yakin kon nebatado Joshua marhitei namakatahon ihatahon ihatahon jauh bahu bani Joshua ulang bahu mabiar anjaha bobor anjaha ihatahon nobang ijanji hondoma hubani Joshua ida ijai doma hundos kon hutangan murajani ai pakon bangsani hutani pakon tanohne
Jadi kita haganupan hinargan itu hanta, ternyata ini dah kita izon bahwasan Tuhan doma menjanjihon raja pakon bangsa ni ai, huta ni huta ai, tanoh ni huta ai, doma yendoskon nebata Jehovah hobani tangan ni Joshua. Jadi marhitehon ni ai, tidak ada lagi alasan bagi Joshua untuk selalu untuk nyalini ai ciut. Halani aha ibere nebatado ibere Jehovah do semangat hobani Joshua bani panorang ai, do si Joshua mengahapkon merasa kalah. Jadi kita haganupan hinargan itu hanta tonga-tonga ni parguluhon ta ternyata sonai do homa Jehovah bahwasannya selalu memberikan, selalu menyemangati, selalu memberikan janji yang indah hobata haganupan. Asipe adung situasi tapan orang ta mengahapkan kekalahan, tapi kita tidak dibiarkan untuk kalah selalu. Isemangati do hita ibere do penguatan para mapargogohi hubata. Jadi jelas takas torang iha tahun ijai ulang mahoma biar anja bobor. Jelas Jehovah menubut ulang homa biar halani aha Jehovah selalu makasamane hita ulang mabiar ulang bobor halani aha Tuhan selalu memberikan berkat pakasomanion hobata. Jadi lang ipaturut hita mardalan salah kita, lang ipaturut gogoh ta sendiri. Tapi Tuhan selalu menguatkan kita. Tapi Tuhan selalu makasomani hita, mamasu hita. Jadi kita haganupan hinargan itu hanta ibagas na manlawan, ibagas na manlawan musuh bangsa Israel panorang ai, Tuhan makasomani bangsa Israel, makasomani Joshua. Jadi hunjon boy hita marlajar bahwasani lang adong be alasanta lah homa biar mandalani perguluhan taon. AGP kita mendopakun kekalahan atau kegagalan ibagas perguluhan taon. Tuhan selalu menguatkan kita. Tuhan selalu memberikan janji yang pasti ditepati hubata haganupan. Jadi lang adong be alasanta alasan mabiar kalah, mabiar gagal. Halani aha ketika kita gagal, ketika kita kalah, Tuhan selalu menguatkan. Saya ulang kita mabiar mandalani perguluhan taon. Saya taganupan hinargan itu hanta. Semangat mahita mandalani gulu ta ari-ari. Tuhan nama kasomani, Tuhan nama menguatkan. Amin. Amin. Martonggo hida. Terima kasih Tuhan bani pasu-pasumu sadarion pasingat hamanami asai ulang mabiar ibas mandalani parguluhan nami halani tetap do ibereham semangat banami tetap do iparguguhi hamanami cana tetap do iajari hamanami ibas mandalani guluh nami sunah hape boratni si do pakono nami. Terima kasih Tuhan. Amin. Horas hubata aganupan, selamat beraktivitas ma hubata hubani kuriani Tuhan ijabe marianan.